Atongeria ba Meru ni boretwe kugwatanira kenda mu Meru agunika boni ugambi bwa atongeria bakanisa kumwantere Chiegeme bakiaria unjeba bariuga kumakure ikuringwa Meru ituraga siasa ira nande kionekete ni chiampathu na itena uguni burukire ya Meru atumiria bani borite nande siasa gwikande mpathu chao kenda akaribona wetina mbere. Marion Karugi ari na ripoti ije. Ni athinjiri bakanisa ya Organization for Christ Church of Mercy kana Ofcom kuma nyambene baraba ciumirite kurombera thiri na ngwataniro kiria atongeria bathirikari ya kaunti ya Meru na araba kuwa mpatho ciithiritwo ikujirwa kaunti-ini yini bati ukinya muthia no ntoni tumite muringi wa kura akainyeleka nene na wasia witi na mbere maturene. Meru kaunti ni tongeretwo ni antu beli banene kwina bishop na reverend na antu atutho tugukia itunda riria ria tupokea ritagirite no ntu kinya tukathia ndene Biblia ndene Malaki yere kamwalika mwanja irua miromo muthenjire Murungu ni bati guthwa na ome na omenyo ni kenda antu baira kiria kirwe no ntu nikane ngai ni mwathani wa njuri koguo ndi antu atufokea omenyo bwa wekira antu bau Meru ikaraboya ni ngwase ni mbio witana mbere kwa tuko tengwatano ri au umekirira kiori na omenyo bwoya athenjiri ba Murungu ri ina aburi kenda Meru kaunti to suffer consequences cia mauthuku ya tukuona ndene Meru tuthirite kwa itarira yaku na mpathu nyingi sana na mpathu ni ciithirite ikinyila cia akariba Meru na njira imwe kana irengi maendeleo yakethira yati witura buri kwithira kuri kwa hivyo tukuromba neti kinene sana ofisi ya ngavana ofisi ya MCA assembly na kinya ofisi ya speaker Meru bombe kuwatanira na atongoria bangi bara bathuri ndene Meru na bara bathirikari nene nikenda maendeleo yakomba kuonekana ndene Meru na kunishia mpathura ciukirite nyingi sana ikareta ndumena na yotu yo mwito wa Kristo kwitha kwina ndumena na mpathu a Kristo Yesu uri tuendane muntu nende muturi oke baturanie na thiri nigie tukuromba neti iwe kinene sana atongoria betu MCA MP ngavana tobuthure ya wendo bubungi sana na tobwakanya go turitira ngui iu ni tuburomba ya kanisa ati bombe kuwatanira bwithe bwintu kimwe nigenda bwaturitira ngui tugomba kuendelea boya uratweririte bakiaria athinjiri bani barombete ngwataniro kiria atongeria bara batongerete kaunti ije ario ngavana munini wawe MCS na atongeria bangi nikiraba kuwa andu iji tetethia no kayeta na mbere kwathurana Meru ndiromba kwithia kwina ngwataniro ikenda ngwi ciumba urutwa bwega ntiko na arandu kuma kiri bishop na reverend ibabatiri ugwatanira kenda kwithia kwina thiri tongeria baba tongerete Meru county bishop na reverend oni nde bishop yanto kawera bishop mwensangu na reverend oke babati kuwatanira bakaritira wananchi ngwe no ntongu mapare utonya ngwene batura ndwene utengwataniro na antu ba Murungu babati kuwatanira koni babathia ati kinya ne antu bara bationoki nikenda bamenya kuonoka kuntura cietu kuma turo bathura yontore yatwe na kiatho kia missionary wetu ningwete kiate atu ni nya barabara kwina malinya manene sana kinya ngare ntikwelewa ina ikeyira antu bara twaringire kura cietu turogerera rukire inda utakuringa kura kwithwa ni maendeleo tukuona bila tukuona ni ndwa na antu bara bakumia nonto antu banene bakiro ya bawa umiane baba inthi yo ku into bila bikubo kwithwa bikeya na o batu bi turi kundauni ku Meru biya na tuona maendeleo anabona basare tuana tula tutukea tuone susugulikiwa kwithwa yonto thai kwina insecurity ng'ombe ikuiwa antu ba thirikari antu iba kuorwa ginya kuorwa kutuika mantu iyo sugulikiwa into bila bikuendelea ni ndwa ku bara bakumia batu muno ni batwe antu bara ba in na around the pyramid ni batu kumia ku ni ntukuria mpathu yure o siebelie na nikenda Meru county tukomba kuritirwa ngwe no ntuko na barabara nyingi muno ikwenda kuenjwa ite kuenjwa kwina ndamu ikwenda kuenjwa kwina ndu ikwenda kuthorwa na into bibite kuoneka na ingwasibira atongori bake yotwira itere ari nge bakeya ingwasibira bake yotwira no ntu bila bombo twira na ibarwire
utibingi bombo twira Mbarĩtie ya kanithani ya Ofcom ya Makirone wodini ya Kirang'ondu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe Central mũcemanio-nĩ ywa kubangira kiatho kia kuritaya kwa missionary Science Omwithia kiraki kethirwa kiri tariki 10 mweri twitite twiyite ukungwira missionary wetu Isaya ire twiyite nontu baritayeke tuonete imukuru mwea wina kirire kiea nkiripotera weru weekend kuma Makirone wodini ya Kirang'ondu Igembe Central mbeta Marion Karugi wa Kenya.